Kita tahu bahawa pok Ayush Medical Association of Meghalaya kajan mi jangka kakana tarik kile punya kendu ya kementeri ka ka kia ka doktor ampari ling no pan bud dia ka jing dawa jung ki ban thong no ya ka Ayush doktor bat ya ka daw jing slam ru ban thong kam ya ki ha pok ke sarkar ha bangan cikrap ta ka bon ka lang presiden ka kendun Alistair ling do ula ya thu ba ka jing kendu jung ki kum ki doktor jing Ayush man thong kam purano ya ki ha pok ke sarkar na makat kum bolong mata Doktor ki batai pok Ayush ki bor gide ki batai contractual lain ki batai sipo ni nak liang jangka department ka thu ba kamdan ka service rule ka bedai ba katai ka bat ding dawa jong ki nak liang ki doktor Ayush ki bu ki jing kli ka department balai ka edu menta nak liang ka sokar ka pat bu setia ya ka service rule jong ki susu nak liang jong ki menteri ka bu por bakan ya pili jumut bah habis ka mat aka atmoterik engkat ka kendun ka sarkar bat ka kendun de ki doktor Ayush Kalian joka Ayush Medical Association jangka Meghalaya. Hau Dr. Alistair Lingdo, babat di Presiden, bagi Dr. Bait Pangstang, babat yang ka General Secretary. Iwan kendu mentasni Madam Amprin, ban kili sepang ka kam ka jam bantung ya ki Ayush Dr. hak government balik kalong delay. Kajing delay katkum kajing tip bayo lembaga department ki amba kamdan ka service rule takijing kili jong association menta kalong boleh hadu karni kisnam kila don ki service hak government jong ki Ayush kamdan ka service rule he don't come bakan don ka service rule so that ka implementation jong ki post kandan but ka directorate kalaban bu hakmat mo kajing don kam menta ka central kala push ya ka state government bahkan kan set up ya ka directorate tambah nak daw bamdan ka service rule but ka defect ka service rule ka kata no ya ka formation jong ka directorate but ka observation jong pun ki doctors ki blatre lupa taki khatsan snem tam ka contractual tidak pun ki Ayush doctors ki batre contractual hadu man takim padio kam kadi nak kena kadaw ngi tundoi Madam Amprin tasni kang bain dan sengap ya ke jing sistem jeni ki Ayush doctors Mbak nungut ki doktor idan apa ni kan? Ayush. Ayush Medical Association idan kumbasan spa kita. Tapi orang mantap kani di kapus ni mana? Pardon? Kani di kapus ke balai ni mana? Kapus balai can have advertisement. Tikim advertise last time bagi orang ba kamdan ka service rule. Recently there was an advertisement for MBBS doctors kabupaten Sopo Prapus, but it dentist kabupaten Nyopo Sapos, but yaki dentist kabupaten Prapus. Te kalau nak hataru kam haba yaki kalaban mi kapus balik ki Ayush doctors kami. Te kajing jubab kawan ba kimdan ka service rule. Kena kata daw ni pan ka service rule kawe, but kadon kam ba ka service rule kadon kam ro ban nam taka implementation jongka directorate ke. Tanah kalian Amprin yang kundu pad. Madam Amprin ila kli bnia yakini ke ayu ya ka association wa balik ka kajia komne ti ong ni batai sepang service rule ti ong in pet ya ka ni ka benta in kren bad director juni i sejoram beda in kren bad ban ya penbet komno ban ayu ini penbet lang maki bagi shong ka meeting but ni ha kendai dan saya shong lang baru Dr. Jaram Beda mengi Dr. Amprin menyokin bed ya ka service rule jongka Ayush doctors. Pejik ngiwan syaga jengi tendu bat imanistam taksni. Nama ba cikata ba nimdon kata kesusu. Baru ki jengdon kam jengi Ayush ke government of nimdon kesusu. Kum ke pengilak keren mana i presiden jong ila om mana ba keto ka advertisement ru kejing sisa ki depan le advertisement jong Ayush doktor namar ki don ki sanction post te government ko ong bagi melaban advertise namar ba kadon kata service ru te ye ke directorate ru ki melaban ai yang i la jong ka directorate namar bam don ka service ru te fi kalau bung de baru ko blok lut kene ka service ru nak kata ba dengi kli pada ba kumnu ki doktor mensua kilak ban min ban adut ban thung ki haki kam government mensua ti kumnu ki le kata
te klem don ke seru tu ke po te beli mentah pada kemlaban le assessment klem don kata ke seru we ke jingkeli ke long ba ngisnya longo negeling jok assessment ke we gede kata nemar mencuba ki kut advertisement lembaga MPSC mentangi la don ke jong ke but ketika Meghalaya Medical Service Recruitment Board tikala yai lembaga ne ke but ban le recruitment ki ongi dot kam seru te ke po juga MPSC kim don ke seru kumnu kilaban le ik advertisement te ika ba mentah pada ngidon kumba pila likat mutliki sistem ki pala dan kini state jam ni mentah te ki ayus doktor mentah ngilak dan kumba kendai spak tami ki doktor bala graduate ko state jam ngilak dan tang ki humyor ki bala don register te ko DHS ngilak dan kumba jus spak tami ki bala register na pedang gini ki sistem jongi ki don ki homeopathic ayurveda yoga naturopathy an kini ki Yunani an siddha dan baru kini ki sistem jong ayus ni don tanglai ki sistem ki badon mentah stit jong kata kadega ayurveda yoga naturopathy kini ka homeopathic fi nak kata kata ba mentang gila di mana government ba kedeban ai kada doktori idon kaman yuk kada jong kada doktori nama ki ke jingbum don jong ka directorate ke kidon cibun ki jing teko bejing terikam jong ka sistem jong te nageling jongi ke government kala nilai kundu i madam mentan ila ai kata ka assurance jingi ba hak ap kundai terik ngin don ka open discussion bat government kin seperti commissioner bagi jong ka health bagi madam bagi we ki official jong ka health department ngin don open discussion kan lor ketika service na keling jongi ngilai manjur kata ngin ya ap i ba din